Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailinged itinagan aniki asaan nan nga inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Ayaten tayo kuma ti kabsat tayo. Tauray anya ti mapaspasamak kabsat mun tulatta. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Nikki dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Manang, kasano taitan tawanan ni Nanang? Anya pa'y ngay, agkanya-kanyatan Makaamu akong itibiyag ko, ta makaamu kamatan. Anya ti kayat mo asawan? Sumurot ako ni iti boyfriend ko. Makaamu kamatan itibiyag mo. Adumot ti mabalin amastra kan di ta trabaho. Agbiro kay ti trabaho, tapno adda pang biyag mo itibagim. Katsi ka ngay. Sumurot ak nga rod kin ni Jovan. Saan tan anam namaan to'y balay tayo, taamum at anak kasalda. Gaputa inusar ni Nanang anag paagas. Padyak nga apaman ang maipumpon ni Nanang, papanawon na tanto matlaang ni Doña Pinang. Sa dino nga tan nga iti papanak, Manang. Ado mati master kam di ta trabaho. Agi stay in ka. Itikas na, adda pagyanam. Talaga pinapanaw na kami ni Doña Pinang. Apaman ang naipumpon ni Nanang. Kat ni Manang, simurot matan ka ni Manong Jovan. Inikan naklaang iti 200 a kwartak. Pulos adiman lana asyan ni Manang kanyak. Binaybayan naklatan ngagkatang-katang. Padasak ti agaplay di ta apanganan. Agkasapulan da kano iti dishwasher. Barang maawatak di ta. Sigurado ka akayat mo ti agtrabaho kas dishwasher? Uwan, ma'am. Jak kayat ti sadot a para innaw, ha? Kayat ko, nadalos ti innawam. Jak kayat ti sinsinan. Uwan, ma'am. Kan no mabalin. Agi-stay inak kumata awan ngamin dagus ko. Kayat ko manano stay in ka. At least, makatulong ka iti sabali at trabaho. Saan ka nga agabang? Iso atulungan na nga agluto no kasi nga awan pa agsangpat a customer. Awan problema iti dayta, ma'am. Nasayaat nga rod no kasta. Nikki, tumulong ka nga ag-dish out, tawan pa'y matinawam. Nalpasan anangan dagiti adda iti table 9, i-dish out mon. When, ma'am? Excuse me, sir. I-dish out ko lang dagiti plato. Total, nalpas kayo matan. Sige lang, ading. Kabarbaro ka kadi a waitress dito, eh. Kita ka lang nga makita, Dishwasher rack, sir. Kasta. Mabalin ka di nga alaan ti number mo? Pasensya kan, sir. Ngam awan cellphone ko. Kasta gayam. Anya tinagan mo? Nikki, sir. Siyak mat ni Lander. Sige nga rod. Agsubli ak tumanan, tapno makita ka. Sige, sir. Madama ti trabaho. Amangan numaong tanak. Apay sungat ang agsubli ni Lander. Apay nga ta kayat na nga alaan ti cellphone number ko. Nagmayat ko man ada cellphone ko. Inton ang sweldo ak. Gumatangak iti cellphone ko. Ay, maturog akuan. Ngamin, masapa kami manan nga agreeing inton bigan. Nikki, damang sapsapol kan ka customer. Adalaan ka no ited na. Saan ka nga agbaybayag ka makisarita, Asino ka no, ma'am? Lander ka no tinagan na. Hala, rumwar kan.
Alaam-laang ti ibagbagana kat agsuplikan, ha? Ay, sige, ma'am. Nilander nga agpaiso ti agur-uray iti dadya alamisaan. Asit gak. Sir, anya ka diti bagam? Oh, alaam da ito eh. Para kan ka. Anya nga min daytoy. Surprise gift. Kita ang tulatan. Inton malpas ti trabaho alo katak daytoy. Sige nga, Rod. Mapanakon. Tama nga numaungtan ka, gapo kanyak. Sige, kat agyaman na kiti daytoy ha. Awan anyaman na. Sige, mapanakon. Lukatakon ti inton ni Lander. Anya nga ta daytoy. Ha? Karton ti cellphone? Agpaiso nga ta a cellphone ti adda iti unag. Cellphone nga agpaiso. Kat adda pa yung SIM card na. Kitaak man na da naka-phone book. Ha? Adda may sa anak ka phone book. Padasak man akontakan. Ha? Agriring nagpaiso. Hello. Nalukatam gaya man ti regalo kan ka. Apay arinigalwan nak iti cellphone. Una, takunam nga awan cellphone mo. Uwan ang... Awan pa kadanagam. Saan ko apabayadan kan ka? Itadkon kan ka dayta. Agyaman no kasta. Awan anyaman na. Addan cellphone mo apang kontakak kan ka. Agyaman man na ha. Nagswerte ka mo to, Nikki. Iti kinabayag kun nga trabaho dito eh. Awan pa'y nangirigalo kanyak iti cellphone. When tadamot tan cellphone mo. Awan pa'y mat cellphone ko, ididamok tinagtrabaho dito eh. Mas daawak mat nga rod. Jack mat ni namnama. Nga damang regalo kanyak iti cellphone. Ay, agaramid kan iti Facebook account mo. Amom ka de? Wan, amok. Sigud mo't nga da cellphone ko. Naila ko laang idinagipit kami. Tanagsakit ti inak. Hello, Lander. Hello. Saan ka di ama kadisturbo? Saan? Amo mo't asaradon ti panganan no kastoy nga oras. Nagdamdama ka klaeng. Amangan ngamin, no kayat mong tiagin na na. Okay lang mat nga umawag ka. Ada ka di ibagam? Damagak ko ma, numanon ti taon mo. Ag-18 akon itatawan. Saan ka nga agad adal? Si Marda nga kon manipod nagsakit ni Nanang. Sa anak-anak alpas iti high school. Agpada tagayam, asan anakalpas iti high school. Apay mo't asaan ka nag-eskwela? Nasapa api musay dagiti dadakkel ko. Nagsisinublat dagiti kakabagyak anang alakanyak. Agpapadada naranggas. Agingga nga adda na amamok nga akin ko iti pagminasan. Simuro ta kan kuana. Kat manipod didi. Nagtrabaho akon kan kuana. Ay, imbag pa iti sana kabagyan. Tanaanos da. Kasta ka di? Uray siyak, o lila akmatan. Ada kabsat ko, ngam nakiasawa matan. Kasta gayam. Ay, kaano ka diti birthday? Apay adam damagam. Amangan numabalin nga agpakada kay tibus mo. Tano kayat mo, agpasyerta? Sige, manipod ngamin nagtrabaho ak dito eh. Sa anak pa'y arimrimwar. Alang arod, maturog kan. Narigatan, amangan numapuyatan ka. Katanda pa'y trabaho minton bigat. O sige nga Rodan. Bye! Anya, nakaaramid kan iti Facebook mo? Wan. I-add friend nak mat Sige.
Sino day takit kitaam ti profile na? Kabsat ko. Kunak no ulila ka. Anda pa'y gayam kabsat mo. Uwan, ngam ko na nga kanya-kanya kamin. Idinatay ni nanang. Aging gaita, dinakpay binirok. Saan na nga amo no sa dino ti ayan ko? Kat, apayakit kitaam ti profile na. In-add friend mo ka din? Uwan, ngam di na pa'y inaccept. Sigurado ang mailiw ka iti kabsat mo anya. Uwan nga rod, apaman nga i-accept na ti friend request ko. I-video call ko. Manang, agyaman ta sinong batam ti awag ko. Oh, apay, anya ti masapol mo? Kayat ka lang ako mustaan, manang. Okay, aklaang. Dayta ka dilaang ti mawagam. Manang, kailiw ka ngamin. No awan importante nga ibagam, idda pa kon ti cellphone. Makadisturbo ka, busy ah. Ay, kaano ka kadiasaan abisi? Taiso ti panangawag ko kan ka? Sakto latan ti umawag kan ka. Bye. Kasla saan nga interesado ang makisao kanyak? Kasla saan akabsat ti pangibilbilangan na kanyak? Apay asyak kat kailiw ko unay ni manang. Kayat ko akain ni storya. Ngam apay nga iso, kat kasla allergic kanya. Happy birthday, Nikki. Oh, atoy, regalo kan ka. Adda man ang regalom kanya. Una, ta birthday nga rod. Anya ngay dayto eh. Lukatam Kwentas? Mabit lang ta isuot ko kan ka. Aday ta, bagay mo. Agyamanak manan lander. Awan anyaman na, Nikki. Kasta, ti kinapatag mo kanyak. Manipod da mo pailangan nakita ka. Agayata kon kan ka. Lander? Nikki, da ka dimat panagayat mo kanyak. Tsaka mo, noan niya ti isungbat ko iti dayta. Okay laeng. Urayak, noan niya ti sumbat mo. Ni manang ti umaw-awag. Apay nga ta? Sungbatak. Ni manong mo jubanda ito, Niki. At di atamag. Anya dayta, manong? Ni manang mo. At dito yung ospital. Talon nga daw na dito eh. Nadung partilugan. Ngam intarayan tinakadung parken ko na. Anya? Sige nga rod, manong. Umayak dita ospital, itamat laeng. Kimbag man ta naka umay ka ading ko. Apay kit din asaan, manang. Nabayagan akailiw ka. Iso na lang tabisi ka, no kasya akayat ko ti makisarita kan ka. Pakawanan na ko man. Noan niya man tinagkurkurangakan ka. Awanin kanyak dayjay, manang. Tinapatag ita kat nagkita tamanan. Kumusta mo tan tibiyag mo ita? Okay aklaang, manang. Kaasi ti Diyos. Sika, kumusta ti kasasaad mo ita? Maputin ka no ti may sasak. Katirigat na. Tsaka mo no kasano mabayadan mi ti bill dito hospital. Anya? Apay ka no ang maputad ti saka, manang. Awan ka dit remedyo na? Awanin na din ko. Talaga ka no ang napakaruan ti tumang ko. Tumulong ak iti magastos, manang. Adamot urnong ko. Stay inak iti pagtrab-trabahwak. Isong awan mo't paggastusak. Agyaman ako na, Nikki. Nagsaya at kakapsat. Sana kasla kanya kabinaybayan kay di. Anya? Ni manang mo ti papanan ti urnong mo? Kapilitan at tulungak, Jolene. Idin to abinaybay an nakaide? Uray kas jay tinaramid na.
ipatpatid ko lat ti kabsat ko. Talaga anasingpet ka? Bilibak? No si kati adda iti sasaadak. Imposible. Asaan mo mat atulungan ti kabsat mo. Oh, apay anak kaawag ka, Lander. Kaya't ka kumustaan. Bisyak kita. Agpakada akla iti boss ko. Kasapulan nak ngamin ti kabsat ko. Ha? Anya ti apasamak? Adda iti ospital. Na disgrasya. Kasta? Mabalin ti sumurot? Kaya't kumatamam mo ti kabsat mo. Sigurado ka? Wen, kaya't ka akadwaan. Sige. Sika nga ro ti makaam mo. Urayin ka dito'y panganan. Adda akmanen manang. Kadwak ni Lander. Gayam ko. Lander, iso ni manang ko. Naimbangal daw mo, manang. Kastamat kan kaading ko. Agpaiso ka di agayim na ka ni Nikki? Wano, boyfriend na ka? Nulakit disong batan nak, manang. Kaya't mo asawan. Agar-aram ka? Uwan manang. No kasta. Aywanam ti kabsat ko, ha? Nasimpet ni Nikki. Saan akas kanya? Manang, anya ka din day ta nga ibagbagam. Agpay sumat ading ko. Ngamita, naamiris kon ti bidot ko. Awan gayam ti sabaling agtinulong. No saan adata nga agkapsa. Anya ti planom. Apaman ang makarwar ni manang mo dito ospital. Kaya't ko pa'y makabanding ni manang. Siguro, makipagyanak pa ijabalayda iti sumagmamano nga aldaw. Tulungak, aging ga ama isanay nan ti kasi akasasaad na. Nagswerte ti kabsat mo kan ka. Ay, umapalaklakat nga rod. Tawan kabsat ko. Swerte aknot ka ni manang. Ngamin, uray kas kasano, napadas ko ti adda kabsat na. Sana kaskan ka, ngawan kabsat na. Sana baling awan kabsat ko, Nikki. Naragsaka kon. Tanaam-am mo ka, itibiyag ko. Ita, naragsaka kon. Tamalaksid anasingpeten kanyak ti kabsat ko, at dapay ni Lander anaam-ammok, amangay ayat unay kanyak. Tuy pagayam mo, Nikki. Agyaman ak pagayam Nikki, iti dayto apakasaritaam, ket ti makunak, pudno asaan arumbeng nga agiginura ti agkakabsat. No di ket isuda kuma ti rumbeng nga agsisinakit. Iso nga ayaten, ken ipatag tayo ti kakabsat tayo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakay-drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Nikki, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos ken insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kaniti direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Ken musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.